Omusubati oyo mogenyorira sabe sana. Okay. No musubati we myaka ya igatwa onyomiro asegeka ki myaka mwaka yomo. Nyomiro mwaka yomo mbabuga tu mwana yomo. Lakini buno bokoleka no boko basiki familia na ukuira linko bakore goke lakini bugimambo genderete. Ikintu kiaberenkelina ki obukoleka nubo bwagerira omusubati oyo inyoire a former boyfriend ex mugomoroga akorokwa gweru ziba zonga ebya kama gidi tonga ime abakorokwa ex bona akanyora ex yaye umaete ntekenyora kiogero inyorex yaye no mungwana yuna basinyana gukwanira na nyumba nkuri kuya no na nyumba mate kumuri babere bono nyumba gukira umwana nabagotema gochiesa kubachiesera mwenzi lakini onyoranga gende ngeri go piki ono chakolenga sasa ni nini madara bakubuli aliyaki kwanda di ni nini mbaya na mami na bakwira na bia yabo linga na mami aongei mami sasa dadi uli mkosea ni nini inaendelea hapa bata bana balero barabu abango na nabangaini so kintu kigaletu muchando for a long time muzubati yo all of a sudden ni asinge njiyo kira golina kuna godiri nesimi yaye akanyora ndo chakire gotukolia ex yaye abasaja buna bakale na barumba bwate weakness yabo manyete kero gwatu koliwe andonyora nereta chita move on bono kunyoranga kikae ngakyo enderede yambo yande ruti ya muina ntamaje ruti ya ngakyo enderede yara jiro mukajeku na hata kuma edengu agire agirande ngatiga kumbe biranga ito gwate muikano yomo kwe discussion ni yegera muikano royo baye gikankira aere kurata gitiko gwakira timba tingi yaji kiamburuka ni badinade ngo gwakira nale was to call you tata bako chaka ndi bako chakira siku nyingi siku moja tutakutana bana tunywe chai inafaa tukutane chai tu bana usaje kurukuru unaona aje kai mapema ama ikae hiyo kwenda liga hii wewe ungependa mapema ama vipi mimi sina shida huku leo ni Alhamisi kutana weekend weekend na shughuli nyingi lakini wacha tu nitenge muda Jumamosi mbia saa ngapi ndio tumera na inye jamambia nsoke muno muntu kugenda kanisa ngijirege kegyo naende bonti ndiko chiko charanji ngore kanisa tukuragira ndi wabukianda chia magoro abundaisi no bwata kafe yakogocha fea ina shida lakini ukitaka pia kunifacilitate ni sawa okay wacha nikufacilitate musaza naraka nyarochi tumire ime ajitumanga chiri bubere goligaji nyora akajitumeka kugore ndagira akarosia kayetiga ime ikabekwa boti boke musaja kara yitake ni time mwana nari involved doesn't marriage banyorwa mwana naro yomo ndebo no monene renko genda ari kanisa mambo kama hayo so katige ndagira alinga ki mzee ipate akitaka ale ni sawa asipokula ipo wakaumira na litu Jumamosi ex yachiteka nyomero ulipona nale people wana bonsi wanacheza ligi moja ligi so what happened okuumira na kwabo kokasebora sana musubati yenkoro agatura mugoko monene na bonsi bakagoka buna baumirana bakaragira na bakaregokia buna begokia so bono ekabe narongangu na kuumira na bale one time musubati yagacha akaba musigo alikuja akashika mimba ya nani ya ex wake huyu igo chicha jirinja jitu chikaetani chicha chite bosio nada kete kugenda abura chicha chite bosio chikacharuka so akacha akapata mimba kuna tabu anaware torochibono imendiri kuligererania
imeswara no adwa kubale nyumba no musubati ona musacho yebono munyomete yes nswara no adwa mbaraba amo araji kongaine at given time ngaki nga unajua mimba ni yako mimba ni yako hawaja kuwa pamoja. And osmosis does not work in such kind of a scenario. Na ujue mwenye tumbo ni tumbore, angafunga mkaja. Tumbo inaenda mbele iendi nyuma. Kweli. Bana. Deji sai ni nchiroma ede ko monta veri mosigo litanga ni madorichi za bauti. Ndeno bago rutemenya ligo chiao, ndengo ngoro kale, onde wenenire, onde go magakara kuli yata kunekuru mugondo, onde nenki akokora, mambo ni mengi. Musacho koja kubolinga kinga kibono, okay no nya ntori ko kwana nenga kiole igo kwa rwali kya tite tiolo ara jagitara bako genda. Ni ntake tobe uya. Zitingi weti bunande. Ngeti bunande. Muswatilia kake sabu yo kurusie ndelio. Lakini vilengera binde bikamotebi ngora arusirende oruwa boiko bwense. Entokebe. Ngakyo goteba nando unyomire. Basubati banyomire mbari kurusinda raisi. You see? Tima dia baguruza kinje nade abumba ikuruzi kigera barabumba nyomire. You see? Kake sabu ende ko nagukino ko nagwake sabu. Umanyete umusaja tigacha realize bo. Nganabwato bwamate na umuntu batiganete nere ko yatara munyoma. Bas. Agacha ekera kora uchunguzi yakamanya kabisa ngambaramo. Akaira nabii yasumuzwadi oyo. Kamatebia mama nani? Wataka tutoke kidogo tufike mahali. Una naro tende ndongere ndengo korera in town. Kole no mwana kendiga arafurudi. Kumbe naso mwenye Italia yakumuira. Kenda kampima moja kwa moja kapata yuko na mimba. Miezi 4 sasa. Takuwa nitikene Italia aliyekenda tate kwa maembara in any way. Akamotebia still tuwale ko chintu tuwale ko ratu akole let's go home. Brother bagaigaka. Ulitoa wapi mimba? Ikera njinaye igakimiti nyetano ntu anyako bamo. Eyinga yarwa. Umuzubadi tata amanyinga ijora munwa. Yani ngincho yaye akasinyugo kwana pi. Obo tababo gachaka instantly. Bako tababo kaera lyagakira. Okoreza kintu getayo. Inkira eres. Musacho lia akamotebiga. Nonya toetaine nanya gukurama yaya nanya kugwaka yaya kwanya kumenya nase kinta nya gukora ibintu ebyo nase njokero kendo nganjete igoro maethe ningwanjete aye ebi byonsi gwakorire nase nginjo yaki gwakora watebire ngase nginjo ngwanjete nanya kugwaka igo gwankorera ebi ase nginjo tanganjeti aiga nege kengerero konyore no koreiga mama nani lakini no kolenchireye no mwana oyo bono DNA ndochi kontaragenda DNA bono expenses na tumikira site na bonda umbie lakini aichorekemo no mugani in any way tinta kitu tusumbwana so kwenda serikali sitaki tusumbuana no mugani in any way taliko nyara kuiraniria malige cha koranche asama sikania manene alianya mwali gaki tema kubugora bonka bongi kende kiriye kobe kiao tinta itiko kogosera ineni gwi tinta itiko koira kina tali asimugambi ngo koira tindiko consult. It is a decision to korana ya komo babere choraye kirikera kogoki ogende aseiso mwana oyo nayo ora amwe gako kombera sora amenye whichever live ora metete gocha mura mwena inwe una mura igwanane ogende taratibu mwana bwa banyene tinta etiko gokorera kende kebe na akoira libaga chidahekanke bunga bungi bintu byao transport ninkoe muswati ya chikurikira inkikera abono inkinda imokie akamua akabogolia kapoji kae akasoka
ona tugukona sai igagenderete gwita igatigite mwana urika mwana uri by the way musaji uri akamwire boarding akamotevinga mamako ameenda safari kidogo wenenda shule soma mwana uri akapiga akande skuru ale boarding lakini mwana musubati ulia igaliete bwa songoso igakubika afute butogete musacho iyo uyu nyako mwana erenga yale no ataka gochabo magora ye getabu yesabu kianga kikolicha nchiri kolicheka orabokire pwe musacho uri namba yesimi teri gokora iga mutagete singincho narenge iga mutagete asingobe free iga mutagete in fact yangebeke iga mutagete asengencho ale bwoya ali goli ayenseri ale expenses nchi ale ngenyinge ekigera nabwo to musacho ku maintain yes bono ruro igatakire kojora full responsibility musacho litayo akire meteime gakire tene familia ye pi gumu sana aba kubuli yoga yura musubati oyo ngayura mo motivate kurwa tiganchirane accept ntwa na wa accept ekero wa accept bono chaka bona ebuya uyaga changora in fact stop even concentrating on relationships yaga chaibwe komonyene ngora it will come actually ena chakonyora igadudus ndio conflict singo bachiro challenges singo bachiro in a relationship wetana ngo bakoro in a relationship rakito bo mwango kurara atiga a partner yao ngango move on because na to some extent the heart wants what it wants tumenda gwada zeke kusivia encorneta que te okay the heart in a heart so the heart wants encorneta que te nekera ya atakire ne gogumia ahora ali mingoronso ete kuchimoyo I still insist before you move on karare air time it's painful but karare air time but your time but your time so that you can make a decision boni iri informed na nigento kwa analyze it paka wetegereire me yaunga what exactly do I need to do na naona kuna vitu vingi watu wanajidanganyanga sana ati unajua mimi huyu ananipenda kuliko mke wake ati ananipenda sana mimi alafu unafikia mahali unaanza kudharau yule mke main ati unajua mimi bwana haka ananipenda sana unaniambia nini wewe vitu ananifanyia kufanyii wewe Vinto byo koleka nasikao musikere byo ugumya telling you wakware thegere gyo sana ndege kongu ebinto byo koleka na bikongu isika just be real to yourself by the way kerana akinate be real kabaye ikiagera kuna kwashia twengero mungu na geto komboli ngaki why don't you go to church I'm sorry to say this kama tayuma atako ende kanisa ne decision y'umuntu akomeke you can't force somebody ko ende kanisa patika motebiga I'm here to make my decision. But when I make my decision kogende kanisa, tingo take mada na abeli sensa. Je umade nguruense ngende kanisa. Na huko kwana guru. Bona aso kwana guru disika. Isika kwana guru. Isikonde so no understand it. I understand isika. Thank you. Na ima ede bintu bikoleka no. It will be unfortunate ngende kanisa. Njikonya wale vindevie zake ni bimanyete ndio biko koleka de kanisa itaniwia kazi ngumu sana bakanda abase kolengera bone bimwakora mugo ntigamba kanisa moya ndasi kubora bikora mumago kura na gorire moje gachuti akini mugano inakonya watekera umusacha gitachiete ba no achiete kanisa na mukaye ndio akeba kubeke simi silent ye mask agendera te simi kama bana we mukaye akamongora abantu bakamukemea in fact omurandi korubosio agagwana ento tekigugumia ngwano ibona singe stress paka mukaye baka amade bana mozukio bakonga kigutigere sime bone kubugenjere ngabuneye akibona uriga agate batigagende ba karanse anywe bia agenda arare ndio
bono katika ile harakati kuna kule mchanganyiko wa mawazo ndio gwetiara koboko agatuome jubelie kagunse gateka igasiarukira abantu ujiga liye bia yes ndio ona gateba onye kanisa imenasomerwe njere ngabundi lyabo nakure ga ikere neze nisi kabona lingo tabora nupi yani agatuba mataye iga egeko bakewe taiwe merumiera arweza abantu bakaba yasiarukire manager gacha kama kongo mwanga kama they don't worry my brother, it's just a mere accident, it happens. Ababande yasiaruke tu akabatea bro usijali hii inakuanga hivi manager gata ba muri place ile mwenga ile yago muri place ile mwenga tana kurua baka toko kwa akidura de badwa de baya lakini yeye amsei again tutoko soma kireki yes again tutoko soma kurua tana kurua baka lero nturate bantu bagende ba batinki kekere tatararuo na kieke nago judging abantu that is it na kubarigereria abantu kobabanyabibe bugo kumia n'ebintu binde byogwe cyane yagera nago tebiga ayi abantu bangaine mono atene kanisa yagera nago tebiga inche moina angurwa I agree with that yasa dari kongaino inche naondeze moina lakini kurwando ukogenda moino oje moina singuja igombo ata high expectation singa ki no gendo as a person yes no ngochi as a person ngogendo amazingira karo na chamfefe lero moyo obone karo gochio yegaki yesu atebetia bangina balinga tia kondera incherere na bana baino